Znaš da je krenulo nizbrdo kad ti lik iz garaže sa komšijinog Wi-Fi-a kaže da zna kako da ti sredi život. Brat ne zna gde je levi bubreg, ali zna kako da ti manifestuje realnost. Zna kako algoritam uništava tvoju auru, brate, i zna šta znači kad ti bivša lajkuje sliku sa psom na Facebooku. I nije to naučio životno, iz nekog životnog iskustva, nego iz jedne knjige koje je skoro pročitao i 2 TikToka baš onako jaka i nakon jednog road tripa do Vrbasa. I on ti je sad mindset coach, ali samo ako mu odmah uplatiš kintu, jer ide da sipa antifriz u svoju kameru i da otvori treće oko.